ni Kumadre. Ayan, ni ate ko Judelin Ragunhan. Ate ko Judelin, ayan, busy palaga si ate ko Judelin. Madam Rodalyn Ragunton iti Italy. Ni Mami Vicky Cortez Brasiljuan ti Italy. Kini ate ko Minda, sino ito? Erlinda Rapanan. Ayan. Iti parte na apo iti Italy. Ayan, ni Mami Erlinda. Of course, kini ate ko Josie Pescador. Ni Gayum Kokora kini Mami Dori Castillo ti parte na apo iti Italy. Ayan, kita apo kita i-sponsor tayo niya. Ni Mami Patricia Rigua kini Mami Serafina Plete. Ayan. Of course din kini ate ko Marina Magpale. Ayan, ada apo i-sponsor tayo apo dita parte na apo iti Italy o talo handa nagpamensyonen, London, Maysa. Parte na apo iti US, may isang laeng. Then, parte na apo iti Canada. Yan. Nakita apo, nakita sponsor tayo. Pero, naman apo nga live tayo. Ayan. Mahina pa rin, ano? Hindi anak apo nga ito ang dito apo iti pagpintasan na no datay apo iti monitor. Yan. Yung mga dagitay nabating nga messages yo, dagitay na ududi, pero parehas na kami ng ano. Dagitay umun-una apo nga messages yo, ay kat mabasak. Dagitay admin tayo, ayan. Dagitay viewers tayo apo nga concern iti programa